يبيرنني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shaharu jumada li akhiri minye hijriya sankalu worona bisunye wanani nai miladi nasarauka jate bafula ani muga ani saba sankalu tani fulana bisunye utani wolon fulana ambe dawdabu masjid rajja wambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. ala inna lillahi ma fi samawati wal ard ila akhir al-aya. yukhbiru ta'ala annahu maliku samawati wal ard. ni aya min kalananka ala banki bariya masamin korotalendo ko ale ala de sankaba wolon fula marabagaye ani duguma kolo wolon fula wa annahu alimul ghaibi wa shahadati ko ale ala min dogolen be danfeŋu nale bado min be danfeŋu nye koro abado wa huwa alim bima al ibadu amiluna fi sirrihim wa jahrihim ko ale ala bado fana ko jowum be baara munun ke u ka gundo la anu ka bange la ko ale ala babe do. o de ato ala ko ala inna lillahi ma fi samawati wal ard. ala ko fengo fembe sankaba wolon fulala fengo fembe duma kolon fulala ale ala babe do. qad ya'lamu ma antum alayhi aw jowum fana be minka ne ala bado. وقد للتحقيق كما قال قبلها قد من فلنية دانكانيا كدانكانيا ديما كمنا يا فوني في أنت من آية منا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم اللوازا ni alako حقيقة دانكانيا بلوكا عليه مغو دو أولا مغو منون بفوشي ka meru mogo kerefe ka bo jamala ka soro ciden ta kalama ko ale ala yulu do. comme ayo foni dankana yaye nyefe chogomi ayen nim fana fo o chogola. wa qala ta'ala ala ko masamin korta lendi nyoro na qad ya'lamu ma antum alayhi aw be min ka jowne ala bado. kon bun kasiriya tafsiri ka ke minye aka gundola aka bangela abaki ka fengo fenka be fengo fenkamba be do. wa qala ta'ala la kwa yawrila qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum. mogo munun bake ka mogo la sumaya kushigi ka bo jahadu talima ne ala yulu do. ayo fana fo bi qad tahqiq li tahqiq. وقال تعالى أن يغنى لكم مسامين كروتا لندو قد سمع الله قولا التي تجادلك. سورة المجادلة كنو مسمين نانا كتيرم كما يغنى على يوفنا فوني دانكانيا قد سمع الله
حقيقة دنكن يبلوكا قد سمع الله قولا التي تجادلك مسمم باك كي كما نغنيا نياك كما مي وقال لك آية ورين قد نرى تقلب وجهك في السماء تمامي تشيرين تنبي سلم مدينة أني سلم ببت المقدس ما ne aba anyuta ka samfela laje la Allah ala na aya do jigi ka mimba yelema kata alikabama ala ko fanama qad nara takhalluba wajhika fi samai akonyi kan nyaw yelema liye samfe fa kullu hadhihi alayati fiha tahqiq alfil biqad ni aya min fuleka kala abeben ni nade ka ala ye bara minke ka haqiqa ka dankaniyali fo awye bi qadi ka qawli al muadhdhin tahqiqa wa subuta comme ni salli wala ba fo chogo mi dankaniya kanu sabatili kana ba fo qad qamati salatu dankaniya boloka haqiqa salli jora dankaniya boloka haqiqa salli jora فقوله تعالى قد يعلم ما أنتم عليه ni ala ko aw be min kan ni ala ya do ay huwa alimu bi wa mushahidu lahu dum be min kala ba do sere le mbama la ya'jub anhum misqalu jarrati misqala jara hake dengenye bileni fitini hake wonyogona hake apwa hake ate dogo alala kama qala ta'ala komini ala ko ayeweru kono وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه آية وركون لكم ولا تكون في شان ألكو تشيد ما يتك كوشلا وما تتلو منه من قرآن أو أتقرن الشكل ولا تعملون ولا تكون في شان أو تك كوشلا وما تتلو منهم من قرآن أتقرن الشكل ولا تعملون من عمل أتبار الشكل إلا كنا لكم شهودا إذ تفيدون فيه فني على سيريالين بأولا تمامي أو بنيوني كدو أكوين كليلا وما يعظم ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء أو مثقال جارة حكي دنجن بلني أبوا حكي أو أتدقوا على لا nabe dugu kolo de ka ube nabe sanfede wala asqara min jalika aw hari femmin ka do o fanaye ate dugu alala wala akbara an femmin fana kaboni o fanaye asite illa fi kitabin mubin fo abbe sebelende be ala kallaful mahfuzula kitabin min bangalendo abbe sebelende bala miskala jara hakew min be miskala jara min ka dogono yo min ka bono yo abbe sebelendo ala fe abbe be kitabu bangalina ala ba bedo وقال تعالى ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أو آية وركنو ألاكو أكو دامفين شيت دوغو كولوكا إلا على الله رزقها فو دامفين غرجاغي بي على ديكا ويعلم مستقرها ومستودعها ودامفين سبتي يرو أني أكاليف يرو على بابدو أكاليف يرو سبتي يرو على بابدو كل في كتاب مبين نيمبebe له المفوج الكتاب لا غفل من بانغالندو كتاب من بانغالندو وقال تعالى لك يا وركونو وعندهم مفاتيح الغيب اكو كو دوغولنكا كيلون كو اوبي على دي بولو اوبي على دي في لا يعلمها الا هو alaka ko dogole nunu mugo situ doni ala yerete wa ya'lamu ma fil barri wal bahr fingo fembe geren kala bado fingo fembe bajira ala bado wa ma tasqutu min warqati iri bulu shitebbi illa ya'lamuha fu ala babedo wala habati fi julmatil ard fin kishe shite nabe dugu kolo e wajju koro dibidela wala ratibi finte min fin kene may ولا يابشي فنت من جالندو إلا في كتاب مبين فنين بيبي على كتاب بانغالين الله المحفوظ ولآيات ولأحاديث في حاجة كثيرة جدا بون كثير كو آية منون بنا نونو نانيو نولا أني حديثا
kaira ila ko ala be fembe do dan fe be fengo fenna be fengo fenke be fengo fenke gundoni bangela ko ala babbe kalama fengo fembe sankaba wolon fulala ko ala babbe do fengo fembe duma ko lon fulala ko ala babbe do aya munun nana ninani hadiso kacca ko sobe o yawma yurja'una ilayhi dum min nabi sagi kata alama ay wa yawmu yurja'u alqala'iqa ila Allah wa huwa yawm alqiyamah lanyine munye dum min nabi sagi kata alama o dom fana labo fana do dum min nabi sagi kata alama labo fana do o yajumay yawm alqiyamah do fayunabbihum bima amilu ala be jon kibariya nu ka barake tawe ay yukhbirhum bima falu fi dunya min jalil wa haqir wa shaghir wa kabir ni jon nye min ke jinya kono ala be kibariya ni ka fota ni ka ketay awa a chama a jashile a fitini a kumbaba ala ba abe fi qiyamah keneka ika fota ni ka ketay كما قال تعالى قم إن ألاكو أيوركونو ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ألاكو يوم القيامة دو ألا بحدا مدين كباريا إيه بارا كي كتمي ألا بينين كالا ألا يمين فنا بليكا ني كوانكو كنيا يا غري ماكي إما إبينين كابلا وقال تعالى لكو مسامنكو وقال لكو وأودي الكتاب ألاكو يوم القيامة دو بيك بارا غفون ناتوبودا فترى المجرمين يبتون يلكنا ونتشنيلكنا ويه مسفقين مما فيه وسرانم بمن بو كبارا غفيكونو وسرالم بو كرو ويقولون بافو يا ويلتنا أون كنتا ويا ليتفو يا ليتنا يا ويلتنا ويلي فو كهلكي ولي كتولما كم هلكي بأون ديسا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها نيني بارك غافي سوغو جمعي wewa alema foito bara fitini akumbaba ama foito aya bejate anno fede o wajadu ma amilu hadira awa jonye fen soro unye lahara uye fen hadari soro unye lahara uye mimbara beye mimbara uyu kabara hadari soro unye lahara wala yajlimu rabbukan ahadan awa itigi alate mositono wala mbalima wala mafoite nunkura nakono nimbeba ira hada madena niyene aya una nyogona kala ikado kokoro silikela bila ikayeta ikameta ikafota dibila keneka ewa ikado ikelembe yuromi be jamala wa ado ko fota ni keta ni meta yeta ala babedo akakuru siribi ka bela babe kalama awa yomal kama do fana ika sabali kala debi no fe fana babe sabe ma yalfiju min qawli illa ladayhi raqibu atid hada madente kuma siflida fo alaka sabali kala debi koro hadarle iya fo dura ba sabe hada madenka sirala nyakoy an ka do ambe yoro har ni kelende be yoro mi kana miri koy be dogola koy ala bi kalama ala ka sabili kala bi kalama ibe dugu kolo yoro min fana ka bi kalama yoma iji to hadisu akhbaraha yoma kama do dugu koro nyire ba ka kibariya be fo eye min ka yoro mi eye min fo ka yoro mi eye min lajja ka yoro man kan lajje eye min lamya ka yoro man kan lamya ba be fo ka bo fana la hari sufew be kuma sufew dabe noro khiyama yoro do benala bi da noro bolow de be kuma sewum be kuma ika sufew yere de be kuma wiye fengo fenke ba be fo an ka sirala nyokoy an ka do ala ka kurusili banka ni mo mi nyemi soro ka baraka fela khiyama kenka mo simi toro de ala te mo si toro ire de ya be fo ire de ya be ke ire de ya be laje ire de ya be la me fana ويوم يرجعون إليه دم النبي ساقي كتا ألما فينبئهم دم النبي ساقي كتا ألما فينبئهم بما عملوا ألبو كبارياني فين ويمين بارا والله بكل شيء عليم أولا بفنبدو فنبه فويدة تكي على نينما ألا بفنبدو
والحمد لله رب العالمين ونشاله تماما من يني سورة فنا بنيا سورة الفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. توسير سورة الفرقان نية سورة الفرقان التوسيرية وهي مكية ني سورة جينا كتيرين ثم كشيك دلو يا سورة ما هجرك أنكو نوكو مين ما مكية ويد من جينا تيرين كا ثم كشيك دلو يا سورة ما هجرك هرنا يا سورة يا أبو سورة جينا كيرو ورد وبافم مكية تيرين كهجرة كوفي كتا مدينة Kurana jigina ka wala ubafun madaniya harin na ya suru o jigina yorowerede masala al yawma akmaltu lakum dinakum o jigina ka ciren jolento arafa do jumado me aya yin madina aya de parce que jigina ka ciren to madina sigidela ni sura jigina ka ciren to makka sigidela bismillahir rahmanir rahim amben ni sura kalanda minani alaka to nyumambe minye nema la bolen tigide alay akan nema yuru walendo jiya kono kan nema yuru walendo beddam fembe soro arrahim akan nema la se bagaya ka jonyuma wiye fana yomal qiyamado minye wa kana bil mu'minina rahima yomal qiyamado alaka nema abe mu'mini kan nyayira Allahu laflu jalal Allah togodedo ni nyetto minye ala de kerekera nay dam fen site so ota Allah dam fen site se kata to min do kerekera ni ala de arrahmani fana bo chogodela dam fen te se kota to min do kerekera ni ala de donc ni nyaayiranna laflu Allah ala togodedo arrahmani ala ka togodo ala ka mankutudo abe ala ka nema yurwali de iranna aw arrahim fana ye ala ka togode ala ka mankutu de do abe ala ka nema yurwali iranna donc nunu ye togu ni mankutu sabatile ala bima yelu bi jalali togo yamin ka kan ala yere kam sayay tabarakalladhi nazala al-furqan ala abdihi yaqulu ta'ala hamida li nafsihi al-karimati ala ba fonye masamin koro talendo na ba yere tanu aba yere tanu masamin kabbo alama najalahu ala rasulihil karim min alquran alazim aba yeretanu aye min jigi aka ciden kan min nin qur'ana banye aba yeretanu nin qur'ana bayin jigilika aye nin qur'ana ban min jigi aka ciden ka kama qala ta'ala qumni alakum masamin qur'talenu alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja abekum ni alako tanube alaye masamin ajigi kitabu jiga ka jonka kitabu minni jengetala qayyima atilelende do li yunzira basan sedida puru ciden kam mo baga kabul la jaba min ka gele milla dunnahu la jaba min be bo alafe wa yubassira al mu'minina akam mu'minu fanan ni sonja ko kibariya min be unni sonja o yejumay o mu'minu kafuye أن لهم أجرا حسنا أن الذين يعملون صالحات أكم مؤمنون فننشون جا مؤمنون منون يبارن مكة donc ni aya abe komi wode chogo kelenya wakhala ha huna wala ala koya tabaraka huwa tafaulu min al barakati tabaraka ure koroye munye tafaulu min al barakati mana barika kele al mustaqirrati sabitati daimati parce que baraka yere munye hera yurwale hera min yurwale ne hera min sabatilendo hera min beddume tabaraka yode mais ala de kere ni nin chogoye ka fo abe fo ala de ka ite se ka fo mogoye tabaraka fulana ay tabaraka afo chogo min fulani abe fo ala kelempewde alaka hera yurwalendo alaka hera sabatilendo alaka hera dumalendo alladhi nazala al-furqan
masaka hera yurwalendo aka hera sabatilendo aka hera dumalendo masa minye qur'ana jigi aka jonka alladhi najala al-furqan ale minye qur'ana jigi najala fa'ala min takarrur wa takassur najara yede ni najala koro de ni femmin beke kake kasage saga ka kachaya ate kome ka fenjigi sinya kele ni ajigi ni chayara abe takana sagi kajigi ka chaya najala koro yode ka qawlihi wal kitab alladhi nazala ala rasulih nimbe kome nala ko aya wore kono kitabun minni ala ya doni jigi aka cidenka wal kitab alladhi anzala min qabli imay ani kitabu min jigina nya we jigi ko kelenya anjala min qablihi me ciden ta kun najala ala rasulihi wal kitab alladhi anjala min qabl anjala de min jigina sinya kele najala ye min doni jigina fukata dafa لأن الكتب المتقدمة كانت تنزل جملة واحدة parce que kitabu munun temena qur'ana ye ulu tumbe jigi sinya kele globally ubede be jigi nyogon fe sinya kele wal qur'anu najala munajjama mufarraga me qur'ana jigina de doni ka faraka bo nyogon mufassala ka faran fanshiya mufassala ayati bada ayati ale jigina doni de ka faraka bo nyogona ka faran fanshiya ayawu kofe wa hakama bada ahkam kiru ro kofe wa suwaran bada suwari soraw do kofe wa haja asaddu wa ablaw nin jigi chogo ninde kaggele nin jigi chogo de selendo adamma wa saddu itinaa bima unjila alayhi nin jigi chogo de bahira ko alamma ko be amma ko gelembe ewa mugola aya jigi minga ajigi chogo min fulani kama qala fi sanai hadhihi surati komi ala ya fonni sura kono chogo min wa qala alladhina kafaru lawla nujila alayhi alquran jumlatan wahidatan kafiru ko mugo munun kafiru ko kom hari ala tun ka qur'ana jigi sinya kele ci denga parce que kitabu folo munun jigina ulu jigina sinya kele o kam mugo kade hari qur'ana tun fana tun ka jigi sinya kele doro ci denga ala ko kazalika ako qur'ana jigi chogo min fulani ninne ala ya jigi doni akunye munye linusabbita bihi fuwadaka alla nyine de purunki dusukunde sabatinai a doni jigini min fulani akunye de nki dusukun sabatinai waratalinahu tartila nya akari kafana doni wala yatunaka bimasali awa qur'ana jigi ko ka fara ka bolyo na ma jigi nyogon fe anafa do yemunye kafirun ni misaliya sitena ema illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira fonni ala fana bena ima ni cinyaye ani tafsiri nyuma qur'ana jigina doni munna parce que ni kafiru ye kuma do fo cidenye doro awa o kuma jabu ala baji nu ye kwale do kala ala bo o jabu jigi nu ye kuma do fala bo jabu jigi wali haja ninde koso samahu ha huna al furqana ninde koso ni ala ye qur'ana wele ya ko furqana be cinyani ngalonde bo nyogona li annahu yafruqu bayna al haqq wal batil wal huda wad dalal wal qayy wal rashad wal halal wal haram tabarakalladhi masaka hera kacha masaka hera yurwalendo masaka hera sabatilendo masaka hera dumalendo allazi najala al-furqan ala abdihi masammin ye qur'ana jiga ka jonga qur'ana fura ko furqana mumna yafruqu bayna al-haqq wal batil qur'ana be cinyanni galonde faraka bonona wal huda wad dalal qur'ana be kandani fili faraka bonona wal qayy war rashad qur'ana be e wadanteme ani ewa ki ikuna wolo kunna jabu faraka bo nyogona wal halal wal haram qur'ana be halalani haramu de faram fansha ka bo nyogona al furqan donc mugo ni eko ebeke qur'ana dunke de ka qur'ana de tafsir ko ibe ciden ka tasira de ta ka ciden ka tasirata ewa
cinyani ngalo nyagambira ebolo kanda ni fili nyagambira ni ebolo sunna ni bidia nyagambira ebolo qur'ana mi bila wala ciden ka tasira mi bila wala e yere ka jiyani ni ka parasi nyini ani ka hadama den nyini di bila wala qur'ana ka tasira toye cinyani galon te nyagambe qur'ana bolo lima televisiona le haqqa bil batili ala yere yodo fu kitabi dunka ko mun nawbe cinyani ngalo nyagambe ngode ya to sahih bukhari kono bari fi badil wahyi afora cide nyerema ko muhammadu farraha bainan nas riwaya dola muhammadu farahu bainan nas makka kafiru yode fu muhammadu ko muhammadu nana kam go farade mais ni e faran nana ni e tanuna de e ko karasa yambe faranyogonka ko sufi o ewa amawludi kelawo abidiya mugo akaburu batolawo a terika tigi o ko ayambe fara ɲɔgɔn kan iye la gosi de ba ubi tanuna de a fɔra muhammadu de ko muhammadu farraga bayna nas est ce que muhammadu ye mɔgɔ farala de farraga bayna al haqq wal batil muhammadu nana ka tiɲɛ ni ngalon de fara ka bɔ ɲɔgɔn na parce que tuma min ciden ye weleli kɛ ka taa tawhidi min ma ye mankakaw sɔrɔ kafira ni jahiliya min na ni mɔgɔ min limana ni ciden ye sallallahu alaihi wasallam ni fade limana ni cirenye ni demma limana na yabe fara ateke nyugon fe ni dende limana ni cirenye fama so abe fara ni musore limana ni cirenye chema so abe fara ni chere limana ni cirenye musoma so abe fara ni ewa ikasinji kabila do limana ni cirenye ni munu limana abe fara de ode to ko muhammadu farraga nas farraga bainan nas ko muhammadu nana kam go fara muhammadu te mo farala muhammadu farraga bayna al haqq wal batil aye cinyani ngalonde bo nyokona awa har sisa muhammadu ka dawa min fulani nye qur'ana ka weleli togo min fulani nye ka cinyani ngalon fara ka bo nyokona ka fili ani kanda fara ka bo nyokona kunna diaya ani cewa ewa danteme ko fara ka bo nyokona ka halala ni haramu faran fanja ka bo nyokona nin kuma kelende be fo ko te mo fara nyokonka fitina mo de do mo fara lawde do wote mo fara nyokonka aywa mo de nibe tanude ka bidia mo dama fara nyokonka kaburu batolaw asufi aterega tigiu do yerete sallere adro minana fiyo ka be fara nyogon ka ki tanu no yima tanu de ila gosirade ewa ni alama ki ka tubi ka sagi ko saya kani surala de ni saya yi surni chogola yomale kama do ewa ibe ala jabi chogomi kala kale chogomi ino nyanyini ye ala yere ko qur'ana mal furqan ko abe tiɲɛni galon de bo fara ka bɔ ɲɔgɔn na e nana de ka tiɲɛni galon bɛ fara ɲɔgɔn kan k'i sigi i bɛ tanu ka fana i yɛrɛ b'i kun kɔrɔta n'o ye fana ala ka hakiliman d'a ma n balimaw kuranɛ ka kala ka faamu koyi wala kuranɛ ka kala ka faamu dɛ mɔgɔ caman kuranɛ kalan cogo minnu f'u bolo o tɛ ye dɛ kuranɛ kala i k'a faamu de k'a ka laɲini faamu de tiɲɛni i bɛ yɔrɔ min tiɲɛni galon kana ɲagami i bolo sunna ni bidia kana nyagambi bolo kafiriya ni islamiya kana nyagambi ɲɔgɔn na i bolo i bɛ yɔrɔ min n'i ye kuranɛ faamu kana nyagambi bolo shiriku ani tawhidi kana nyagambi bolo a bɛ wala i k'a bɛ biri dama tawhidi fo i k'a wala kana delila bira dama fulankafoya fo i k'a wala ana toro ana a jangakata i k'a a bɛli dama hakiliman k'u ta yɔrɔ dɔn hakiliman k'u ta yɔrɔ dɔn minnu ma kalan u bɛ taa yɔrɔ min n'o dɔn k'a bɛ kɔlɔnjɔ tawhidi tɛ se ka fɔ a ɲɛma sunna tɛ se ka fɔ a ɲɛma n'u y'u ɲininka tawhidi yɔrɔ min na i b'a mu ka d'u ma ye n'u y'u ɲininka sunna yɔrɔ min na u b'a mu ka d'u ma ye u bɛ u yɛrɛ ka kuma leni ewa an tɛ faamu kelen na nin karana misira nin karana kuweti nin karana saudiya nin karana murtane an tɛ hakilina kelen an tɛ faamu kelen na leni an kan da de ɲɔgɔn na an ka balo ɲɔgɔn kan tu ala m'o f'i ye a ciden m'o f'i ye ni dɔw kalanna misira dɔw kalanna saudiya dɔw kalanna kuweti dɔw kalanna murtane lesiri tɛ yan fa in tanaja'tum fi shay farudduhu ila allahi wa rasulih
e karna saudi e karna misre e karna kuwait e karna mauritanie ala ko nanye ñogon soso min nanka sagi kata qur'ana ni sunna ma qur'ana ni sunna an kata qur'ana ni sunna la jeke min karna saudi o yem min fo ni qur'ana ni sunna yo tade sabati e min karna misre itabila e min karna mauritanie makita itabila e min karna kuwait makita itabila anta wana qur'ana ni sunna laje min karna misra le min fo qur'ana ni sunna yo de sabati e min karna saudi ay qatawra e tate itabila ke e min karna mauritanie na makita ya bila e min karna kuwait na makita bila ambe kam min karna misra kera le tanko mina ambe be ubantebe bembe naw min mumbe mo juman be yewa nye jamana yi munu makala mo juman yu tunude munu nube bolonkoni nyomu la ko silama nyema udode ku kala na de wulude rebeta jokutuba ka mimbaru ka jamadala yero kan kuma sugufu ko elle nan kan yana ma nyogon ka duran ka dade nyogon na duran ka balo nyogon kan ka famu tekelenye kan yoru tekelenye hakilina utekelenye najala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamin an-nadhira alla de masay ni aye ewa qur'ana jigi qur'ana mimbe ewa cinyani ngalombo nyogona abe kandani fili bo nyogona abe ewa danteme ani kunna dia abu ulu bo nyogona be halalani haramu bo nyogona ala abdihi ala de nin qur'ana jiga ka jonga hajihi sifatun madahi wasanai ni nyem mankutu minye tanuni ani ka tanuni sage ciden ka o mankutu de fulani ka ciden tanu awa ciden fana ni ba fe ka tanu aka togo minya ka tanuni togo nyere o ye ala ka jonya de al ubudiyya ka jonya fu me munum betade suma tala de jinya darani muhammadu mi horomaye de sanka bawlon fula darani muhammadu mi horomaye duma ko do fura dara muhammadu mi horomaye haja qawlun batil nunu nyengalonde sanka bolon fula madani ciden ka horomaye duma kolon fula madana ka horomaye ala yo sanka bolon fula duma kolon fula da kun fawe huwa alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna litalamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma sanka bolon fula duma kolon fula ani mimbe sanni duguce ada kunye munye aka ukake sababu aka alado dakunyo ode ciden ka horomatere ala yeriye ciden tanuni mankutu minya fule ala abudihi ciden ka tanuni nyereda aka togo nyuma o yede ka fu ala ka jo li annahu adafahu ila ubudiyatihi parce que ala ye ciden fara kata aka jonya de ya togo fara kata aka jonyama kama wasafahu biha fi asrafi ahwalihi awa ciden kala halala kurtale be qur'ana kono ne ala ba fo abe jonya inde fo akalla hala kurtale be qur'ana kono ni ala bo fa ba ka jonya inde fo wa hiya laylatul isra ciden ka kurtado la hala kurtale nye jumaye mankutu kurtale nye jumaye ala tamani ciden ye sumi ka bom makka ka tabbatul maqdis ka bo batul maqdis ka ta fo sanka bawlon fula su kelen kono kata kasagi o be fo forani jumay fa qala subhana alladhi asra bi abdihi layla jonya de fora sena be masam min tamana ana ka jonye su felala wa kama wasafu bi jalika fi maqami da'wati ilayhi awa dawa yoro fana la dawa fana joyoro ni kiden be walelike a jora na be walelike kata alama dawa fana joyoro la tumami ala tombo o fana fo aya fona ka jonyade wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alayhi libada ala ko tumami ala ka jonjora na abu wele atora doni de dro ubekata buaka maka kafirun awa ka jonyade fora o yoro fana la wa kadhalika wasafahu inda inzalil kitabi alayhim wa nuzulil malaki ilayhim awa abo choko kelendena kitabu jigi wakati ciden ka ala ya weleni aka jonyade ani malika be jigaka ni qur'anai ala ya weleni aka jonyade tabarakallazi najala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin an-najira
donc ciden kam man kutuna togo ba ni ba fe katanu ikan ka togo min fo o ya ka jonya de abduhu o dia to dondola do nana ciden ya shaydina ubina shaydina ya khairuna ubina khairina ya khairuna wa ibna khairina qara la tatruni kama atarat an-nasara ibnu maryama inma ana abudun faqulu abdullah wa rasuluhu dondolo na cide ma ko anyema an kan nyema de an kan mo nyuma de akwaye akanin tanu kimma jamu kunta men ka hakeka komin nasara wiye maryama de ntanu ka tema ka hakeka to min fo uko ko ala dendo ube ala sabana do akana ne ko yede ne ala ka jonde aya fo ala ka jo aya fo ala ka cide aya fo ala ka jo ala ka cide liyakuna lil alamin an-nazira ewa qur'ana tumami afora qur'ana fora wiye ka fo qur'ana kunye ka ciyani ngalonde faraka bonona furqan tumami o fora ko aya jiga ka jonde ka fana muhammad sallallahu alaihi wasallam qur'ana jiga kunye mo fana ka ke sebenye ka dilowa ka ke kadriye ko atil kursi dilelembe ka so kono ki ka so parenaywa ka a sebe birifini la ba ko abe su barangarira ko ba a biriya ka sula kata kaburula a jiginani o de ya mbe yele man ka so kura kono mori wa ayena qur'ana karawa mu gambe diawma nka karasa fatura ayena qur'ana jigi wa mu gabe diawma be misi diawma qur'ana jigina nunu de kama a jigi kunte nunu ne a je kunye munye liyakuna lil alamin an-nazira pour ikake damfium bagali bagai ni qur'ana pour ikake damfium bagali bagai ay inma qassahu bi hadha alkitab almufassal alazim almubin almuhakkam alay ciden kire-kirani nin kitabu ye kitabu min faranfansilendo kitabu min ye kitabu baye kitabu min bangalendo kitabu min labbenendo alladhi la yatil batil min bayni yadi wala min khalfihi kitabu mi galon tese kana nya tese kana ko fe mane tese ka fe mbole tese ka fe faraka tanzilu min hakimi hamid masami nyem wa kodo masai naka ko be labbe nendo masami nyem masatanu ne o de jigi fe nyo qur'ana yi alladhi jahalahu furqanan aziman qur'ana min ni alaminna ya qur'ana ke e wa faranfansiya fe nye faranfansali mimi be faranfansali ke ka farali ke farala min kabbo ليقصه بالرسالة إلى من يستجل بالقدراء ويستقل على القبراء قرآن جيكو كو تشيدن كا پورو كا تشيدن كره كره يا كاكي تشيدن سانكبا ببيلي مغو مغو كا كسوما دو إلا أني مغو مغو بدوكو كولوكا عربو بافو سانكبا دي مال القدراء وبافو دوكما كولوما القبراء puru ka ciden ci mugo ni sankaba de bi sanfe ni be dugu kolo de ka ciden ci abema kama qala sallallahu alaihi wasallam komi ciden yere ya fo chogomi boyshitu ila al ahmar wal aswad ciden ko ale cira kata bilemani fi mambe de la bilemani fi mambe ale cira bedema a farafina faraje jinani hadamade ale cira bedema wa qala ciden ko inni utitu khamsa lam yutahunna ahadu min al-anbiya'i qabli hadisa sale na ciden ko ewa ako alaye ko duru di alema ko o ko duru nyogona madina bi mashima lenye o ko duru bun kasirita be fo ale ba surunya alla nyini ye yoro minye doro abofo o ko duru ye munye nusritu bi raybin masiratan sahar folo nyumunye ala yake ciden ni kafiri de nu yu labede ku ube ciden kelede ni ciden wulila na yu ka kibariya men na wulila ko abetu kele ni kalo kelen taman tora ni ciden ce ala be ciden ka siranya fili dusukun kono ube sira kele ko ube sira ulu tunyu kam moye fara nyugon ka anu tunye label lambeke ube sira ala yo ke ciden kalo kelen taman na tora ni kafir minin chabe siranye ala yo ke ciden mo ke nabi nyuma ya anye fulana wajuilati lil ardu masjidan wa tahura ala yedugo kolo fambe ke nema misriye ani senia ayyuma rajuli
min ummati adrakatuhu salatun falyusalli ne kam manton mogo ni salli wakati soro yoro mi dugu kolo in ka salliye ni makka annabiya munun temena makoye musa kam mogo yoro kere kere lende bu boloye ubu ka salli ko de ni o yoro ta te suka salli yoro shi mais ala ya ke ciden kam manton ni dugu kolo yoro ni salli wakati soro ni yere nyaate sobe dale na yoro mi de ibe salliye ewan ni jipti bolo fana ewa mi nye buguri nye drota ya mamu kaka nye fulana ala ye ciden kere kere ka min ka make nabi nyuma we munun temena nye sabana uhillati li alqana'im min nye kanimai ni aye kafiru kele asheruma ku kan na folowta ku donta ku musauta ku tilani nyogonce awni nyogonce ala ya adla daga wuye ala ye ciden ka kere ciden de kere kere noye manton temene nabi nyuma temene ciden temene ni hari jahaduke isera kafiruma ubu kan na folo fara nyogon kade kada tasuma be bo sanfa ba jani atatila me ala ya Allah daga ciden kan manto ya ala ya ke ciden na le kafiru kele kan na folo daga rai ninye sabanai nanina wa kana nabiyyu yub'asu ila qaumihi qasata wa buisitu ila nasi kafata bunkasiru yenninde do alemma ko be ni roni dela awa kun nabi nyuma temena itumbe ci ka mo doronde ma ika kabila mo ite ci mo worema ibe ci ka kabila mo doronde ma mais ala yenne ci kata jiya mo bedema jiya mo be ci den ci kata bema ninde nani na duruna wa utitu safa'atan min yesuru nyali dombay nye safa'atul ujma ala yo o dinema ala yo dimma o ma ken nabi nyuma to yo mal kama do ambeta adama fa ba fa letese ambeta ibrahima fa ba fa aletese ambeta nuhu fa ambeta adama fa aba fa tese ambeta nuhu fa ba fa tese ibrahima ba fa letese musa ba fa letese isa ba fa letese ci den de ba ke bo ni fenduru ci den ko ko ala ya le kere kere nunu nye jabir ibn abdullah ka hadisa de ro kabo bukhari kono kama qala ta'ala komi ni ala ko ayawre kono ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a ako hada madaw ne ala ka ciden de kana ubema ay allazi arsalani huwa malikus samawati wal ard masammin yenci masammin yesan kaba wulon fulan mara ani duma ko lon fulan mara baga o de nenci kana awma allazi yaqulu li shay kun fayakun masammin ne alaikum minna ke o yorunin kila be ke وهو الذي يحيي ويميت ولا عليه بيننا ملك عليه بفاتولك وهكذا قال ها هنا نند كوسويا اكو الذي له ملك السماوات والارض مسام نيسان كبولون فلان مرابا بولو دوما كولون فلان مرابا بولو ولا يتخذ ولدا اما دمنا دنت على بولو ولا يكون له شريك في الملك جنيونتي على لا كامرا لا فنا اكلمكو ونجح نفسه أن الولد وأن الشريك ألا يا يرسنيا كبود دم أو قوم النصارى وبافو تشومي أني يهوديو أني مكة كافرو نصارى وكوكوي سيالا دنيا يهوديا كوجري يالا دنيا مكة كافرو كم ملكوي يالا كدمو سويا ألا يا يرسنيا كبود دم أكو دنتا لبولو أيا يرسنيا فنا كبود جنيوما ولم يكن له شريك في الملك شيخ الإسلام ابن تيمية بين آية نون كما سما أكا كتابو كنو العقيدة الواسطية برو كايرا دينتي على بولو نابا في كايرا دينتي على بولو أهل السنة والجماعة كايرا دينتي على بولو نصارى بمن فنغالو أردو كيرو كقرانا كنو يهوديا من فنغالو أردو كيرو كقرانا كنو مكة كافر بمن فنغالو أردو كيرو كقرانا كنو دينتي على بولو ewa je nyogonte ala la fana komi makka kafiru be latani wonjani manata nunu fara ala ka chomi komi shegun nunu ni maba nunu ni kaburu ani iro fana ni dinginye shawni ewa kulungo ni dingaw fara ala ka ya chomi je nyogonte ala la de aya yere seniya kabo demma wanni sariki aya yere seniya ka kabo je nyogoma summa akhbara annahu wa kofi ayan kibariya ko ala wa khalaqa kulla shay faqaddarahu taqdira ko ale ala de ye fembeta
ko aye fembe latige ini latige chugo min kaka ini la halani ke chugo min kaka ko kiye ay kullu shay'in mimma siwahu maghlugh marbub fingo fente alaye abe damfe abe marafe ala de damfe ya be ala de kamarafe nya be wa huwa khaliqu kulli shay aw ala de ye fembe da wa rabbuhu ala de fembe tige wa malikuhu ala de fembe marabagay wa ilahu ala de fembe bato masay wa kullu shay tahta qahrihi wa tadbirihi fingo fembe abe ala ka karabali de koro abe ala de karla tiga wuli ka ko be bolaka wa tasqirihi abe ala ka kololi de koro wa taqdirihi abe ala ka la tiga de koro dan fembe واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واتخذوا من دونه آلهة alako ويبتو فيهم من منونت عليه يخبر تعالى عن جهل المشركين في اتخاذهم آلهة من دون الله ala banki bariya ka bo mushriku ka jahiliya ma ku yebbato fe ngoro mina min ala tanay al khaliq li kulli shay ala min yefembedda al malik li azimmati al umur ala min ni kobbe kanun jurube marabe ale de bolo ni ala de makka kafirun alay mushriku jahiliya iranna ni ala min kam mankuto ni ku yebbato fe ngoro bato min tenni ala ye الذي ما ساكن وما لم يسو لم يكون علمي ناي من كان ودبك نام من كان اتك وما هاجا كفر نمبك ابدو ما هم من الاصنام مشركو يبولي وبتو كفر عليك ما لم يقدر على الخلق جناه بودتي كفيم فرح عليك فيم هاري سوسو كما حكياتي سكادا منون تسك هاري سوسو كما دا بل هم مخلوقون أبلا أولو يري دام فيون يري أولو يري دام فيون يري على دي أولو دا لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع وتسكا ايوا تورا نفع مرو يري وتسكا تورا نفع يري وتسكا نفع وتسكا مرو يري معنى وتسكا تورا نيوني كابو يري كا وتسكا نفع سما كانوا يري فكيف يملكون لآبدهم ومن بين الله حلالا uteseka tora nyone kabu yereka uteseka nafasa makanu yerema ubeseka ewa umara ukabato kela ye chugudi wada talaku wattaqadu min dunihi alihata akom mushrikun uyebato fewum mina ku bato mununte mununyi ala tanay la yakhluquna shay'a bato fem munun uteseka foida hari soso kama uteseka da wa hum yukhlaqun ulu yere ye danfe unyere de folo ulu yere dara ala fere folo ala ye ulu dade wala yamlikuna li anfusihim darra wala nafa uteseka tora nafa tora mara uyere ye uteseka nafa mara uyere mana tora tu bolo no ba nyone kabu yereka nafa mara lento bolo no ba sama kanu yerema ulu beseka ubato fe emimbu bato beseka tora mara ede وبسك النفا مرا ويده ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نصورا اوا فغلفنا توبلو كم غفغا كدام فين فغا كنيما فين نيمبو atu ka dam fe umbolo atu ka bato fe umbelo wiye munum bato mun nunu ni ala tanay nuyu bato u ka bato fe unte se ka fagalike ute se ka nima fensi ka nimbo wala hayata awa ute se ka nima fensi da ka ninkala nabe nyana maya ko be makodila wala nusura awa utesika mko kunu qiyama ay laysa lahum min jalika shay'un mana nin fen shitu bolo mushriku yeboli munum bato kufar ala kan nin shitu bolo bal jalika kulluhu marjuhu ila Allah azza wa jalla nin bebe sagi kata ala de man bebe ala de bolo alladhi yuhyi wa yumitu
ala de be nyana malika ale de be fagalike wa huwa alladhi yu'idu al-khalaiqa yawm al-qiyamati awa qiyamah do ale de be dam fembe sagi idan chogo korola abe sagi ka dam fembe da kuray qiyamah do awwalahum wa akhirahum ufolonu kallabambe ala da be abe da qiyamah do wodi ato la ko aya do kono ma khalqukum wala basukum illa ka nafsi wahidati ala ko aka dalina ka kununi tenne ala bolo foye fonnin kele dalini kununi ne be se ka hada maden kele da chogo me ki faga ki kunu e wajiya ta bebe mbolo chogo de be kan no mbolo chogo de la ala ko aya wure kono wama amruna illa wahidatu kallamuhu bil basari akunne ala ka nyamaru ka ko jiya ka wule qiyama ka jo dan fembe ka kunu o benne ala bolo ko mi kinya tugu ka yelede kan no ne ala bolo wa qawlihi fa inna ma hiya jajratun wahidatun fayjahum bisahira aya wure kunu ala ko saka kunuwa amugo kunu ku jo qiyama keneka o benne ala bolo weleli ko kelendro weleli ko kele bebe kunu ibe bo min kalama ibe ka kaburu tinti sanfe ibore ka kaburu kono be dugu koloka in kanat illa sayhatan wahidatan awa ala ko qiyama jolite ne ala bolo foye fo woleli ko kole man kan kele ni wole ko kele dro fay jahum jami'u ladaina muhdarun ibo bo min kalama be hadarani ala koro woleli kele fa huwa allah alladhi la ilaha khayruhu wala rabba siwahu ala de masay baton fen site min ka bato ciani ala kelempe wute dam masate masa site fana min be dam fen lamuni ala kelempe wute wala tambaghi li ibadatu illa allah baton man ka foyeni ala kelempe wute e mbalman do na tawhidu kam e wa feunde law tawhidi ka sura de law makka sura benana ka hada madon bisukunde tile ala la folo santani saba cidenya akem maka santayin be sallima farda suma farda foima farda be tawhidi santayin be ka tawhidi sabatu mo dusukun kono dro farda simana santani saba min farla ka salli farda ya ewa salli farla ka faraka fana yoleli be ke kata tawhidi ma santani saba cidem ma ke foi ila ka dusukun dila ka mo dusukun tile alama tawhidi ka famu dro balo tawhidi de yedina kunkolo ye koy tawhidi dina kono abe komi ni farikolo la ni mbora farikolo la dro hada madente tuguni ay kera suye awa ni tawhidi bora silamiya la tawhidi bori ka dina la ato keri bina dina sula may nafasita la foite tawhidi de si passe may tawa ciden be ka dawa kera le ya khawmi ibudullah ma lakum min ilahi ghayruhu ngam ay ala kelempe bato fe ngure si taw bolo min ka bato e ciani ala kelempe wute donc ni ala bato be kanka keni ala le annahu ma sa kana wa ma lam yasaw lam yakun parce que ala na ya kanu min ka ke obeke ala ma kanu min ka ke oteke de wa huwa alladhi la walada lahu ala de do denta bolo wala walida bange bagata bolo wala adila ani foi dala kenyente wala badila fale fenta la fanade wala wajira ministrite alala wala nejira to nyonte alala bal huwa ali ahadun as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad huwa li ahadu ala kelempe wude do as-samadu danfem be ba makonyina le ala de fe ale ala de nyema mi ni danfem be bi amma konyina fe alladhi lam yalid ale ala ama fen wolo wala mu yuladu femma wolo wala mu yakunu law kufuwan ahadan ala ni foyte kala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ala ni foyte kala abe meni ke fana abe yelike mi ani foyte kala donc on balmo haribi qur'ana be kuma tawhidi sabadeka tawhid rububiyya tawhid uluhiyya tawhid al-asma wa sifati mi haribi findom baliw dobe soro dina kuno haribi ko tawhidi ko bunte mi ade atila do ba fu ko mamor bru habu de tawhidi tila
mais Abdurrazzaq Badriya araduku ka ya kitabu dilal qawlu shadidu fi radd ala man ankara taqsim at-tawhid. Abdurrazzaq Badri aye kitabu dilal nintuka ku ka fendom balenu ka jahilayla kon ni nyekuma tilelenye ka radduke mugo ka mugo mununye tawhid tilalin nankariya. Cheikh Salih Fawzani de taqdimu ke kitabu nya donc bunte mi amata wudi tila Muhammad ibn Wahhab ni tarab daraja ka kitabu ta depuis selefu folo mugo munun kumana tawhid tilale la ba be fokana et puis tawhid tilali istihadu te bili istighra'i atara kolo de la akarana qur'ana de kolo wala ni hadisa ni to koroba do de la ka baroke fiqu kalamba ngana do karamogo do tumbe nta togo fo afana fugo kalamba ngana do de ko aye kitabu do dila kitabu nye baytu de na be barola ye kitabu yimbo ka kalanne ko imanin karamogo ko aye araduke Muhammad ibn Wahhab ka ko parce que Muhammad ibn Wahhab ye tawhid tila sabay ko tawhid ye kelende ko ye baytu munun kala atigi ye qur'ana aya fo akwa in ko aye hadisa fo ko en kwambo mina ye chogodi ni be kuma ni dalila de ayire ko ye min fo ye tinya awa nko Muhammad ibn Wahhab ma tawhid tila de bunte mi ma tawhid tila ala de tawhid tila depuis suratul fatiha folo alhamdulillahi rabbil alamin tawhidur rububiyyah arrahmanir rahim maliki yawmiddin tawhidul asma'i was sifat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawhid ma ja tawhid uluhiyya aw nko suratu maryam aya kelembe ayat tawhid tilasaba rabbus samawati wal ard wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia rabbus samawati wal ard wama bainahuma tawhid ma ja tawhid rububiyya fa'budhu tawhid ma ja توحيد الألوهية هل تعلم له سمية توحيد ما جاء توحيد الأسماء والصفات نقطة قرآن الله قول أعوذ برب الناس ملك الناس توحيد ما جاء ربوبية إله الناس ألوهية قول أعوذ برب الناس توحيد ما جاء ربوبية مالك الناس توحيد ما جاء الأسماء والصفات إله الناس توحيد ما جاء توحيد الألوهية قرآن يا دامنا كتوحيد كالتي سبب فيه قرآن لبا يتوحيد كالتي سبب فيه كاللبانوه إن شاء الله نيام فنا كدرس الله سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك